Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 1 kalapun longai kejingalang jong kisamla nen kasgi hamau nyang la St. Paul's Parish Upper Shillong. Hakani kejingalang lai simpentar kisamla na Parish Upper Shillong, Parish Maulai, Parish Laban, Parish Maukhar, bat Parish Maupram. Thao Q. Kum taru kajingten ju yaki briu bahok kadai ha kajinglanot. Uso open pau ya karukom penher isan yodien. Kum taru kajingpen pau ya kajing perkhat kapin I ya karukom penher pensan ya kabor perkhat ubriu. Wat ya ro ubriu shwaga penyo snow kum nu kren nabakani kadai kajingten ju yaki briu. Lasdai kani ke program da kamas bukhoj hak bau Father Krishan lang kharpuri ulalong unong penmenta ya kamas bukhoj. Hakani ke jialang ladon lang ru ki menteri sarkar ki pakentop ya uba hamlet doleng uba sanbor sulai bat kiwe. Lapun ko ikani kesngi da kijing mani sakramen bukhoj da Father Romeos majau bat punbot bat sakiwe ki program na ki seng samla jong ke zone 1. Ban lejaram ikiba jenjar iba lanok ngati baro ki samla ki le ni. Ndai kai kita ka qualification ka bau Jisu kwa ingai pi menta kasni. Jisu kwa ingai pi menta ka qualification ka baron kam bahaga jini katai bangin tip shuai ladi. Bangin tip shuai ladi. Namar menta kasni ka gospel kaum kumni. Hatu pamatla ulamo panyalam yo wei pat umatla. Ada yalam mala paramatla te kamun ngila tu lupa bangin ban habai sakarai no bala matla yalam paramatla te ngin habai sakarai uneu basil dokhu om kumnu ha ka jing sisya ka jing tip yalade kadai ka beran kam pam ha ka jing im jing ka baman nagasni ya me ala don